Pag-ispikuan. Drama pa kay tampukan kadag iti pakasaritaan iti biyag. Ano da duma? Kasla nalagan laeng. Ngam iti masaknan, makapakubo nga inabaklayan. Pag-ispikuan. Drama mangipairay aw ken mangibati iti paganinawan. Pag-ispikuan. Naimbag manan nga oras yo amin papagayam. Ti istorya nga intay warwaran ita ket may papan iti agasawa. Kanayon nga agungat ni Mister, gaputa saan akayat ni Mrs. akaabay no maturog da. No apay, day taman ti intay warwaran. Dito'y drama tayo. Pag-ispikuan. Kasta ti parikot ko kanila kay ko. Nagalasan ti aramid nila kay mo. Awan saan mo ma-enjoy no kasta? Ha? Anya ti di na ma-enjoy si katumboy. Lawlawagam. Di kamot makauawat anya bakla. Hoy, di nakmanawagan iti kasta. Beauty, tinagan ko. Tumboy ko nam tupay kanya. Katadamat nagan ko. Okay. Awagan kay tinagan mo. June, as in Junya. John, kunam kadilatan. Okay. Oh, Cora. Anya itayin tay parikot mo kinilakay mo? Kanayon nga rod anabartek. Sakit kayat na kanayon ti umabay kanyak no maturog kami. Ha? Ay, sapay no kayat na latan. Ay, isinaksan nila kay ko. Ay, saan Duan dagiti anak yo? Nga mauma ako iti aramid nila kay ko. Ay, kasanong agpay suday ta? Sige, dumngag ka, Cora. Isuro ka iti aramidam. Anya ti aramidok, John? Agpantalon ka iti maong no maturog ka. Wen, kan agbarikas ka. Iti kasta, saan nga agbaligi nila kay mo iti kayat na? Anya? Kat ti barikas mo, baliktadem pay. Ha? Wen, baliktadem. Jay sango ti ipalikod mo. Aguray ka, beauty. Tilay sursuro mo't. Di pa'y kat sana komportable no maturog. Tano nakabarikas. Sakit baliktad. Di pa'y kat nasakit apandagan na. Tanatangkan ti bakal ti barikas. At least, saan nga agbaligi nila kay na? Ay, ala. Adakan ka no tong palam ti balakad mi, Cora. Wenno saan, maturog kay iti sabali asiled. Ad-adan nga wala nila kay ko no sa bali asil iti pagturuga. Ha? Ay, parikot no kasta. Ay, anyamot dito asawa mon. Kaya't naakanayon ti umabay kan ka. Angam kanayon mat nga rod anabartek. Ano ba yan? Bakit? Para ko pa ka man. Kanayon ka la na bartek. Ha? Awan ti rabi adi ka na bartek. Sapay kayat mulata nakaabayakan ka maturog. Kat, asawa ka nga rod. Ibagam layan nga, no da lalaki. Anya? Kaya, adda ka din lalaki, makayat mo kay daa. Ibagam lang. Anyan ti kasta panunot mo, Ben. Makauma ka talaga. Kasla di kan maanusan. Dabay! Isuksukat na ko ni ti lalaki, ha? Ibagam lang! Di kagpukaw ta nakababain ka dagiti ka aruba. Hey! Anta lalaki? Ha? Kagpukaw ko nakmat. Karuba! Anta lalaki ti asawak! Ay, Nuawan lalaki. Ala, ipanagnak mo ita kanyak. anya? Ipanagnak mo kanyak.
asak ti ay ayatem. Anya? Oh, ano pa lang tiraramidam nga ay. Arakupan na kon Ay, una yung tikastoy nga asawa. Oh, naisagana kong tibalon mo, lakay. Sige. Ingkag di gusen, tagat arak kalata. No apay atunggal sumangpet ka kat nabartag ka. Saan ka kadi ama uma iti arak? Di nakman lapdan, iti pakaragsakak. Kanayon ang mabutbutang dagiti anak ta. Gaputa kanayon ka nabartag. Nagadukit din ngay bagbagam. Ala, ingkag di gusen, ta isaganak termosar. Ay, anya nga rod ko ora. Ano sa munti asawam, Wan nga rod beauty. Nadyak agtungpal iti kayat na agriawan. Kababain ka dagiti karo ba? Iso asigilat tan ano usaklat ta? Ay! Anya ti katawaan. At least. Hoy, amok ti pang panunutam. Ngam, ay, namumla ko ma. Ay, naikatan ti ganas ko kanilakay ko. Ay, sa bagay. Kaya't kun nga isina nilakay ko talaga. Ay, saan Di mo aramiden dayta. Adan anak yo. Ano sa latan lakay mo? Aramidem latan jay imbalakad mi ken ka. Tapno saan nga agbaligi nilakay mo ken ka? Gora, apa ya dito yung kabagir asilid na maturog, ha? Abay, at ka di lalakim nga ay ayatam ita? Insukat na ko na. Awan lalaki. Abay nga rin dito yung kabagir asilid na maturog, ha? Di na kon kaya ta kaabay ang maturog? Kasano? Nabartag ka manan. Makaumataangot mo, makapasarwa. Di ko na makita, at tan lalakim. Di ka agrihaw, nakababain ka dagiti karo ba? Ngala, umakar ka jay salita. No di mo kayat nga gwala. Anya? Umakar ka. Tano saan? Ibar sa kuamin di tarwar dagiti gamit tayo. Nagbayag ka nga umay dito yung silid ta. Umay ka ta, maturog ta. Wanan. Gulay ka, apa yan nakapantalon ka iti maong kat maturog tan? Ikatam data. Maturog takit din. Ikatam data ko na. Ta nakabarikas ka pa'y. Kasta ka maturog? Man ano? Maturog tan. Ada pa kandado ta pantalon mo amaong? Wan. Gaputan na umaakon kan ka. Nang runa to kanayon ka na bartak. Nagpantalon ka iti maong. Sakit nakabarikas ka pa'y. Sakit ada pa'y kandado na? Isungarod. Manipod ita. Kastuyan ti aramidak. Oray anya pa'y ti aramidam. Awan bibiyang ko. Agwala ka nagpukaw ka. Makamu ka. Hey! Sige, pigsampahay. Total, si kamot lang tinakababain. Hey! Ala, talaga tinungpal mo timbalakad mi nga aramidem, Cora. Wan, beauty.
aramidan nila kay ko, Agwalwala ang binaybay, Anyan nila kay mo. Talaga sa bali ti ugali ti tao no nabartek. Nalaukan ngamin iti arak ti utak na. Ay, huwag nga rod. Di na kaya tegbalbali. Di makamon iti biyag na. Kinandaduam at talaga? Katuan, uray anya ti araramiden na. Hindi na maikat ti pantalon ko. Takinandadwak. Kan nakabari kasakpay. Husto lang ti naramid mo. Apay, iso lang ti may mayat. Bagi na lang ti pampanunutan na. Awan kat babain nila kay mo, Huwag nga rod. Makauma ti kinabartak na. O di, kanayon akan daduam ti pantalon mo, ano maturog kayo, Apay nga rod nga katawa ka ngay beauty. Kat, makakatawa ak nga rod. Uray ka, makakatawa ka matan. Kasanukot makapaulag ngamin. Ay na! Amuyo, agyaman ako unay kada kayo. Nasayaat kayo agayom. Napudno kami agagayaman niya. Sipod pa'y, agagayom tayon. Ala, intayon ija kusina. Taipapodo tayo dagiti insang petyo at araon. O sige, nagado ti ginatgatang mi. Para kinilakay mo ti daduma. Ay, kura. At naman kandado dahi ta pantalon mo. Kano nga'y katamtakan dado na? Aging gang agbalbaliw ka. Anya? Kartibak to ba'y ta pantalon mo makitam? Padasam nga aramidan day tata isina ka talaga. Aging ga kastamlat taben. Nga inal daw ang nabartek ka. Diyak tomat ikatanti kandado to'y pantalon ko. Ditam! Naglalay nga mon ngay. Nagbabayak to ba'y? Aramidum ano at damayat kan ka babae. Amom, manalaang ti babae nga gusto itikaskan ka nga inal daw nga agbartag. Sino ka di tinangisurukan ka? Ngay kami ti kandado ti pantalon mo. Dagiti ka di gagayam mo. Abaklakan tomboy? Ti babak to pa'y ida? Hoy, Ben. Isaksakit dakdagijay agagayim ko. Isoda ti tumultulong kanyak sipod pa'y. Kandi mo ida maabak. No ti babam ida, sigurado, ospital matibagsak mo, maawatam? Karatista dagijay tapna mom. Iso addi mo ida tagibasitan. Nako, may kaman dito yung parlor ko, friend. Agpadalos ka iti kuko. Kan ipakulot ko to'y buok ko. Sigurado ka? So, apay nagatindog ta buok mo. Mas napimpintasak no kulot to'y buok ko. Saan ka de? Napintas ka mutan. Nga maapay nga ad-adaam ti agpapintas. Kayat ko, amakarit nila kay ko. Ha? Agpapintasak. Daytay kanayon ang maayayo kanyak nila kay ko. Ngam, di namat maalat kayat na. Ngamin, nakakandado mat. Anya! Grabe ka! Anya tinamnamam nga aramidan na. O siyempre, ikagumana ti agbalbali tapno maala na ti kayat nagan ka nga asawa na. Correct! Iso sige, beauty. Papintasin na. Okay, awan ti parikot. Kan may sa, kwartak mo ti pagpapintas ko. Saan na mo't akwarta? Iso nga awan parikot, iti dayta. Nagpakulot ka met, bakit? Bagay mo Siyempre, napintasak. Iso abangay ko. Ngam saan mo akwarta ti ginastos ko iti daytoy ha? Adda ka bukbukodak akwarta.
Tadamot matmat gadak iti panaglaklakok iti beauty products. Uray man kwartak ti ginastos mo iti pinagpapintas mo. Anya ko ma, nagasawa tang harod. Uy, nakakaskas daaw. Ta saan ka anabarta kasi mangpat? Uwen, bakit? Ingka gumakti saan nga uminom iti arak. Saan aga po takas tati ko nam kat maaramid mo ti kayat mo kanya. Ha? Nasaya at launay, ta saan ka anabarta ka nagawid. Kat kayat ko nga ipakitam ang nagbalbaliw kan. Itilas o ti 2 bulan, adi ka umin-inom iti arak. O sige, mamati ako na nagbalbaliw kan. Anya? Ngam, itilas o ti 2 bulan, nakakandado latada iti pantalon ko. Anya? Ipanaknak mo pa'y nga umuna ang nagbalbaliw kan. Bakit? Nagbayag mo tan ti 2 bulan? Ipatay kung samat dahi takura. Mas ipatay mo no kanayon ka anabartak. Agpili ka. Uminom ka latta iti arak, wala agtongpal ka iti kayat ko. Saan ka nga uminom iti arak, iti lasod ti 2 bulan? Kas panangipanaknak mo ang nagbalbaliw kan. Iti kanitong agmintis ka. Manayunan pa iti may sabulan. Nagdagsan mo't na ita adusam kanyak, bakit? Mas nadagdagsan no agsakit ka gapo iti arak. Kaya rigan na awan asawa kiti kastoy adusam kanyak, bakit? Nagdagsan unay! Anya nga iti aramidak tatang. Nadagsan ti dusa kanyak ni Cora. Ay kat gonggo na ma. Awan ka di pa nang isakit yu kanyak tatang. Di ka mat itadim nga iti pam magbagami kininanang mo. Anya nga ita, nauman ni bakit muken ka. Imbagkit di ata di nakaisina. Tatang. Ituloy mo ti agbalbaliw. Likli ka mo ti arak. Likli kam dagiti gagayem mo amang hirubuken ka iti inom. Tatang. Para matla iti pagsayatam dayta. Iso akanununga ter aramidan ni bakit mo. Akan dadwan na ti pantalon na. Ha! Mayat launay ti kasjay nga inaramid na. Ni tatang mo. Iso ano kayat mo amaarakop pa'y ni bakit mo? Ay katagbalbaliw kan. 2 bulan lang tikid daw na. Ang nagbayag matan tatang. Kan laglagi pam ti kunana. Iti kanito nagmintis ka, ket naginom ka. Manayunan iti may sabulan ti dusam. Tatang. Kayat nasawain, talon ton abulan, adi mo maarakop ni bakit mo. Iso alikli ka mun ti ara. John, imayak dito'y balayo. Takayat kakasarita. Apay, anya ti bagam, Ben. Mabalin ka di akasaritam ni bakit ko? Tamay sa abulan lang ti ipaay na adusak. Saan ado sa dayta, Ben? Tapagsaya tamot laeng. Pangasim, John. Kasaritam ni bakit ko. Agasam nga ti 2 bulan na jak maarakop ti asawak. Wan nga ruda. Sapay inal daw a pumimpintas ni bakit mo. Nagseksipay si ka. Nagrigat mo ti kastoy. Nalakalaang dayta, Ben. Aramidom di kayat na. 2 bulan, adi ka tumimtim iti arak. No naaramid mo dayta, o kahit naasawon, nagbalbaliw kan. Nagrigat nga rod. No naipanaknak mon kan ni bakit mo nagbalbaliw kan. O siyempre, ikatin na mo ti kandado ti pantalon na. Aramidom, no talaga nga ay ayatom ni bakit mo. Bakit? At iti sweldo. Awan naksay iti dayta. Itaman pa, asaan anak sa hindi sweldom? Hawin,
Taliniklikak dagiti gagayem ko. Akan na yun amang kikil kanya kiti arak. Nasaya at no kasta. Agbalbaliwa ka talagan bakit? Nasaya at launay. Ipanaknak mo dahi ta itilasod dito abulan. Ngam iti ka nitong agmintis ka. Pues, manayunan mo't iti may sa abulan. Bakit? Aramidam dahi ta. Para matla iti pagsaya ata. Ay na, naimas to'y Diyos ngayon sa ganam kora. One beauty. Nalamis nga mintain kabil ko i-Jeref. Mala, agmerinda talata ah. Kat, kumusta kayon kinilakay mo Dahi jay. Ikagkagumaan na piman aliklikan ti arak. Agduan abulan asaan atim mimtim iti arak. Aging ga ita, ada pala kandado ti pantalon mo. Wan awan pa'y dua abulan na ngamin. Ay, kasi nga rod nila kay mo. Ay na, mas kaasin magsakit gapo iti arak. Saan laang nga iso ti kasi? No di kat oray siya. Oh, syempre, asino ti mga si kasukan kwa na wag sakit? Siya, asino ti ag problema iti gastusan na wag sakit? Oh, saan ka diya siya? Sa bagay, korek ka dyan, friend. Angam, kasanunog babae. No agbabae, pues, agsina kamin. Ha? Wala, makamomotan iti biyag na. Bakit? Ato iti sweldo. Sana anak saya na pulos. Nasayaan. Uray ka sa ti awis kanyak dagiti gagayam ko nga uminom kami kano. Ngam talaga ajak kayat. Imbag man talinikli kami da. Ay ayaten ka ngamin bakit? Isong agtong palakkan ka. Kas makita mait. Duan abulan tinapalabas. Ngam jak pulos timim-tim iti arak. Awan, kat nasaya at launay dayta. Ngam niya, iti ka nito asobliam ti arak. Ultimo matan ben, sinaan kan at talaga. Saan nga ruden? Saan ko nasubyan ti arak? Kas makita mat, good buya kon. Nasaya at launay. Iso bakit? Mabalin ka din may katam ti kandado ti pantalon mo? Duamot na bulan ti napalabas. Wan, sige. Si papalubos akon lakay. Kat sikan amis mo ti mangikat iti kandado ti pantalon ko. Ha? Ay, bakit? Ay, Oo, di nakarakupan iti nairo. akakupan ka, takailiw ka unayin bakit? Kagumaan ni Ben ti saan ati mimtim iti arak iti dua abulan. Isu ang nagkinaawatan da nga agasawa ket naan anayen ti ragsakda adwa. Pagispikuan da ito'y kadatayo kakabsat. Aliklikan ti arak ta makapadakes iti salunat. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti may samanen aparang, dito'y drama tayo. Pag-ispikuan. Insurat ni Carla Dorothy. Musika pinartuat ni Benji Rabi. Daytoy a drama ket na isang rat para iti Manong June Drama Channel. Agyaman kami iting kay panang tarabay, padaanan dagiti sumarunupay aparang.